Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachur iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Aphlc asong pen Kasa Stadium Adonri along sit-in demonstration Ajaimek Kedengpon. Vosik niphai isi ningkan surihinira inquire trokarni Aphlc Central Committee pen chepatr pi ponsi Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon atumaphan sonpli athepi en ponsi vosik niphai isiar ni aphan sit-in demonstration Ajaimek Kedengpon. Aphlc Central Committee pen sit-in demonstration athepi kejongpon lake point number 1. Immediate implementation of Articles 244A for autonomous state in Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dimahasao. Point number 2. Stop implementation of the Uniform Civil Code UCC in Assam. And point number 3. Stop implementation of the Panchayati Raj system in 6 scheduled areas. Point number 4. Implement paragraph 2(7) of the 6th schedule. Prepare new voter list immediately. La attack sonpli athepi and ponsi Aphlc Central Committee pen sit-in demonstration Kasa Stadium Adonri along katisong amai ini ponla. Labang so along Aphlc Central Committee abitung doan lapen Aphlc a party aphan ning kachete arwadatum an chetong dunsi mesen pen sit-in demonstration Ajaimek pachun pon. Tangte sit-in demonstration Ajaimek Kedengpon ahut pherang kiatum karju pon ahut kethak pon alam the angton pen arju iksenang. Dipupen nang kilo aberta Wilson Hanse report Karbi Anglong News Channel. Kacini kangtung labang kahla dak number hini ke tok pondo itung hini long la uniform civil code akut hak. Pasti labang so dak la so ka implement pana jok. Dak Karbi Anglong arada tu. Sene pet long aso tu. Kopilo kisung kacetong weg di la so dang nang lipen kan bagi dak. Specific lake Hidul tribe atum anke sung pet po athema uniform civil code kulotang te civil di non gipu si marriage divorce pupi ne property po alam chot le di ason ga civil code po along ason ka prega do ujilang lalong la pot si la bangke nilitung ka chini ke la ke tribes atum bangke sungvek po aku karlen ta tribes atuma birodhi si karlen binonggela lapot si government ke itum hanang pachubelo ng pamanghulo ng tum tribal atum pan ke ng perore deji kulhedi setahaladak tribal atum pan India a constitution article 342 along ke tok a tribes atum pan mang sigipu ilitum dahaladak nang rodun lo ahok lo lapo si ilitum pan nang peruklok po labang e sik schedule pan lagi pudam kali sik schedule alam ke alam ta parnu ni hala non allo latum ke selama lo alam parnu ni sik schedule ke la non a government bang ke sik schedule bang lang selepik lama si sik schedule alam bang ke amen anta hadak parnu ni dat lo hala tungi puge sik schedule ka awek pula je alam mange nang tum tribal chot anak puli nang tum metang adet lagi do kali puli alam ka peli dama bangke ama sihala allo ka selam long ta it will affect the whole of Assam pusipu sik schedule area loke exempted po hadak kupe selamat ili tum tribe atum mange kachini ne aning arong kipidun lo itu bangge nang rore de jike pula seta lada ke tribe puge 342 long itum da 342 pensi ili tum ban schedule tribe nang pinchong schedule tribe na pinchong ili tum ban muthe ili tum abange la hill tribe so mange puana jir ki dingke ili tum hala tribe jongjong kali itum abange munit puyo full human being pu itinge tribal chot kali pu ya ili to man aprang benai pu la si ladak uniform civil code along la alang litu it shall come into force it
It extends to the whole of the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside the territories to which this code extends. Who resides? Mane itum amunip tum. Ha Meghalaya le dukok tame, Mizoram le Nagaland le dukok tame, Bengal le dukok tame, Delhi le dukok tame. Lake ilitum apan nang peruklok po pusipu. La sihala Chief Minister lapen ilitum CM ta kamanghudun lo. Chief Minister bang kapamanghu abang lo. Itu ma CM kamanghudun abang lo. Alang litum pulo ye la so uniform civil code ke itum panang rore de chipu. Dak tok tang it extends to the whole of the state of Assam except 6 schedule area pu dak tok de ke. Ilitum IMLA tum si la ka protest do nangji except 6 schedule area pu tok dep nangji pu ilitum IMLA bang trok do ke di non la tum si kap la tum la bang trok talo la pen hala BLT BKC long ke doa IMLA tum talo alang litum da oppose do nang ya porlo sita alang litum oppose do nede amasi lake ilitum phan kapamang hu pensi ilitum phan nang kok pon check lo na use uniform civil code bang lake itu ma phan nang rore pun elo lake article konat lo nedo tribal means pu tribals means meaning a clause 25 of article 366 read with article 342 of the constitution of India pusipu ladak scheduled tribe atau mapak pu angke ini tu mana scheduled tribe lo bangda ke 6 schedule arlo ke do scheduled tribe pu pede 6 schedule arlo ke do scheduled tribe do mangge rore de ji pu pede dak jo lapot la ke itu mapan anda nang ro lapo lawang ke rore rat rum kacinigan tung bang kala son na iti jadi number 1 la UCC yang senang implement fulan implement lo tante number 1 la so harum bang siksa gon po number 2 la so ini bang siksa ho jala pusana ason bang sikacinikan tung sigo pipilo ka siksa ini litum ka di da ka protest bang la UCC po tha ke kali ho amasi ni litum tok ta tok te hedi la bang ni litum detail aku tok tu po rata tu ampan kan po setan ni li kacinia tengge la UCC ke la ke isi kapamang hu pensi hedi nang tu ampan nang roreti ku bompo setan nang peru at po la bang ke ilitum Aadhaar card ta lo Aadhaar card ta ahudi si pu adi ilitum kadu ita nang ni pulo amar bang itu manang compel de kedi arlela menga kapo anang pibor idet lagi di itu ampan non ge Aadhaar card ke long ye phan si ka chi thi dun align ge do dun tu itu non ge di la si ilitum ampan lagi nang compel de ji la bang ke isi pen nang compel de ji ilitum akur ta nang ilitum a tribe nang che tok long le de ji athima la tum ki puateng ke uniform civil code pulotang te dei Bhagavad Gita long chapter 4 verse 13 along ke tok do lage pirthe ke akhe avi aladak a class si do chot ku matidi an ge non ilitum phan non caste census tanang do po ilito uniform upon nang tumda caste dulo punang kok po ilitum apan gas du nang tu pugi pu bor iya pansi dak DC office penta tribe certificate pu nang issue she ilitum pan gas certificate pu sinang issue di ahu DC la dak DC hala Ali Khan apan ke dohut Adil Khan ke dohut nilitum application pilo alang lige muslim apot alang lige chini de amat alang li ilitum pan tribe certificate nang pilo amad la alang lidam tu det pen ke akaprega DC wang tulo non ke tribe certificate nang pipe caste certificate sinang pi non ke itum caste avi pu bong sita ilitum pan caste long sinang tablut lo amad ilitum dak council be da oppose pe det ke di MLA tum da MP tum da oppose pe la chikroi dun et bange la puyo la si non ilitum mata la so UCC ta la son sinang pa chikroi dun det le lo non assembly lo masialang litum deng det lo ke ka churu dun thu ken te assembly lo itum ban 6 schedule ta awe pu kok bangke
except six schedule po ho alam te pa we det mang yo la son sinang bilo la si non elitum akas nang pedukok po kopi akas along lele na ka thap dunji itum ciri masilo lage ciri sita la ta uni de ji bang nang compel de ji elitum phat la puyo ange karbiatum phan karbi ge ini ta mikir okora pulo ka okora ne tum lo pulo ange elitum phan ge lage sudro akas adi akang de ne akas sinang aponji elitum phan ba elitum phan non itum inti gathar doman nang tu bamun ke punang kok yi mene esa lage chehok nang nelu bamun ke kopinia tribe chota na lage itu mason chana litunge bamun ta kali inti gathar dum ke ako bamun ke je plang nun ya ta akam ta bi itu mage la sini phan nang arju aprang hot na apuni tu inti gathar apuni tu bamun la sini phan arju ha gohati ke bethe ke do sini that nili ta je thak nun nang kok lo moi tu bamun no hoy aru hoboloi dorkaru nai pini je thak nun nang kok lo la son nak tak lo ni phan na nang chua nang pilu pon yi mene he le tom phan apenala teron no man nang tunge khotrio pu yi mene he ron ne je dan do man nang tu khotrio pu yi mene ange khotrio pu nang pu ande hala terang la pen ki hala jang atum he hui populama timung atum he hui ke pilo si pudun ponte hala to man ke sudra nang pinchong lapo ane karbie tung bong ta ilitum KP do ko class P nang bikok po nang peprek ong po ilitum ang bong akaprek po karbie akaprek po nang pupo itu be unity da do tektelon ke la pulote la silaso uniform civil code ke la ke pejo pen la ke pini pen ap avedaji pejo pen ang doji आधार कार्ड ता मेन लेके दो लीडर ले नॉन पेजो पेन से दो कंटे लगे लसी लगे नंग दो पोट एक लोर अलाम लो ni तुम डिटेल ako ni तुम निंजे थुजी ला सलाम बके mana implement di sektor datu lapen labang so puthak nil to puthung tung bang la hen lo kedam tang 2019 hot Delhi Parliament long hal bang so hot forensing beke hai dame autonomous state puthak ili tumo farman jai dun lo hala bang so ke jai dun pen la non gachari bo NDA government tum bangke rada phan paklang dak lo la pen non dak council do bom government phan tame paklang dak lo pachin jak lo je NDA long ke autonomous state mate articles 244A a provision ke awe usa dak paklang pon et lo la si non bangke uthot assembly long tame paklang dun lo lai ke heno punil tum pupe sitame autonomous state ke ilitum phan nang pini ke Delhi pen ilitum 1969 hot Meghalaya tum phan tame autonomous state ipi hot sitame Assam assembly pen bangke pino gepu dunia velu hala bang so tame bang Delhi pen si autonomous state tame grant pilu lasi non bangke a government masih provision avilo pulo tangte lake ilitum phan rar phan dake nangapa chubai mate drama ke claim dun kon si cheplang det kusin itum pasini pon lapen adun chu bangke BJP mate NDA tumbang pulo non labang so Assam assembly yong si NDA mate BJP tum cari thilo pulo tangte uniform civil code bangke one week pupol tum chipulo sidame rada tum phan ke ther ke happen scheme pen oronodoi pen ration card gali jangthu ingti kerosene kadugowe lahai hui ke bai pen vote bangke rat pen chu ended le sidame japa lamat government bangke wang jilo sita non uniform civil code bangke rada tum kham khelo ili tum APSLC tum ta kham khelo lapen kar biang long arat doan tum tame uniform civil code ke roi kre se kham khelo sita non la tum government kang ni cheng pen bangke uniform civil code bang selang li dibul konlo a passport nasila bangso uniform civil code ka passport along dak manghumeme ilitum karbiang long angkang lapen de mahaso bangke 6 schedule angkang arlo pulo ladake ilitum hanang than lo 6 schedule angkang lake exam lo pusito manang pulo sita mehla dak abil long ilitum lang cari lo pulo tangte haladake
dak sik schedule long exempted lu bang ka dak ke top lor ke jong lor ke awi alam the sining je ponchot la si alam the yong sining je ponchot lu lo dang te aron long ke tokon pe det aron long pon tokon pe det lu pon te lake il tum dak ke exam lu bang ke pon hel bisar alam third grade fourth grade o reng wat sai ADRE hala so recruitment process ta lake state egg pen ka semar porsi all Assam bansela nang implement lo hala so teng bensinon third grade fourth grade appointment pajir lo recruitment pilo dadak karbiang long made 6 schedule lo pan exam wala dak tokte hala so teng si hala tak plan dan lason dak taksi di Assam Healing and Evil Practices Act hala tame state pen si semara ron lo hala bangso ron ta 6 schedule long exam po tokte lapen son dak taksi TET teacher eligibility test hala bangso ron ta state pen si semar lo hala ta 6 schedule ang kangke exam nang jipu adak tokte lapen special TET nang bitulo sita hala dak tame bonafide candidate ko marsil aso TET pan ke apply dun me mamputa specify pe dak karbiang long arlo kudu an anon tribals tum anta hala so TET long apply dun lason si adake application long ke tokte application long ke tokte lasi lason blotang pe itum pan dak 6 schedule bangke nangkar kan pamelo lasi nilitum pulo uniform civil code lake dak nilitum ke wan ke lake chedon dunune lapen ilitum MLA bang kho tum bangke lang litum ka chedon dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der la uniform civil code ka welcome dun der bangke la 6 schedule ajak kong bangke chiwar kang chor 6 schedule apawar bangke lang litum charkan pet lo kusik litum jongpon lo lapen adun tu ke thom ang deng bangke lahen lo nili tum ladak dak 6 schedule ang kangar lo panchayat ke dak nang implement un ape lo panchayat nang implement un ape porsi ilitum tamela dak 6 schedule ang kangar lo emithang ka semar una a panchayat do hala leche semar nang kusi serwan kep le tum semar nang kulo sida non Karbiang long autonomous council tum ke claim ke dampon bangke ladake serwan ke one basi dak bangke traditional village council sidak nang par jabi pan por il lasi traditional village council bulo tangte lake Karbia phande le traditional kali Bengali tum da traditional do Nepali tum da do Bihari tum da do kapre khe tum da traditional bu bedolo sidame 6 schedule aja kong itum ke long pen bangke imi thang a traditional abang si cheneng lutang te Karbi alam pen jong thi serwan kep person si tunai bisar alam kapre ka khai tum da imi thang serwan kep do khasi tum son durbar senong budo lason dak tak sitiwa tum de masa tum tame kapre ka serwan kep do hala sil tum ke nangji lapen hala so serwan kep long ke ang hoi ta do sida panchayat ke ang hoi powe Nasinon dak tame TDVC long tame dak tame ang hoi sidopo chairman sidopo pusalang tumpang dak lo ang hoi po to po pusang lo lake thang dak lilo lake panchayat si chaplang dak pu ni tum matapon lo lapen jong pon lo lasila solo bang itum chekroi dum de pudak itum kupon lo lapen kijut si ilitum jesong bom lo Paragraph 2 sa paragraph 7 na pen separate voter list ka semarji ajak kong dak council sidolo lapen labangso ka semarji phan CM tuliram ronghang ke hai ke claim ong si Guwahati High Court long pen order da wan pilo je chikluyon frog ang bong separate voter list ka semar ningi phan ajak kong pier lo High Court pen ta man ge do High Court pen ta sida piniar nian ningkan ner kep tami alang li claim hai hidan lasiar ni si ha jong Assembly long dame tuliram ronghang ke hai jaidun je Karbi Anglong Autonomous Council has the right to frame the rules and laws kasemarja jakong du palang ning jedun lo alang li chaparo kadun lo peli bang pharo isi rank ko ra trok atheng no alang li chaparo kadun lo je Karbi Anglong Autonomous Council frame laws and rules alang li ning jedun edlo ante te a laws a rules ke frame je bang kumar lo ke frame ye bang ke CM pen japon si Karbi Anglong Autonomous Council ar laws alang claim ponang po non ke alang li dak claim klisi ha assembly long ningkan krege thom CM ang ho ing ni de si
alang li labang so kam ke claim ni bang lo basic fundamental mate ke o cheng ke claim cheng ni kam lo hala claim ke si ha assembly long si chaparo ka dun selang chaparo ka dun lasi dile tum condemn lo alang li phanta ningkan ner ke bang bong ningkan greget hom cm ini det pendam aling ke claim ni ke ke ditum condemn lo bisara lam ke non gela sonje plang det lo dak imit hang arong masar do imit hang arong masar alam charji dorde si ha guhati arong masar ban si alam karji dam se mandet lasi yadak si himonto biswa sharma chief minister mata ajak dilikes fan than lo je ni ge dak thang ta ke claim on jak ko awe council ching mai noi pusinang report lo asila son si alang litum ke claim kle ason asayan si litum dak council ta me pulu don se mandet lasi ni litum mangke pini pene puthot rat hong jai wang thusi labang so ka che song litum pon thupo tapen labang so ka che song alang litum kan immediately jong selang litum claim on e pelutang te lake kar biang long angkang pidame puthot la son pri son po ka che song bang ke litum pon thupo Nilip constituency rat cyclem bangphu Mr. Mirjeng Rong Pipen Pherang ke amai kangnipon Athepi lake nilip ahawar arat do anta ning isipet pen BJP sarkar kachari helo ahokpet radaphan kanghon kangjinso lapen kaching thur amuai hin ansitami BJP asarkar wangdet pen nilip constituency arlota kaching thur punon kidukilak aphan kera punon non kachari bom asarkar pen anparke avila lasi wangpet non ilitum ning isipet pen non kachari bom asarkar BJP apartia longle ako hoor chipidun lonang pusi nilip constituency aradaphan chuning ripon tangte pherang kya thengno ke jaipon alamthe angton pen archupon sinam nilip chokiela pen arwanteron nangkelo berta Karbianglong News Channel BJP along a party ki dun alam bang ke ili to matha damelo bote BJP ideology bang me pick je BJP a party la ke kiduk ke la phan ke rap a party bino la bang ke kaddo ka bela chini nangi je aprang prang ke congress sarkar hut ke koson lo job card ta neta nilita bihegla job card pusita hala to ke sar pimar to aduk do be kurong ran arwe arni kaching tan nang ku chipon si tak do nahi to war la pusona duk do sita nona BJP government bang det bang ke isi labda job card ponon ba kaprek scheme sita hubida ta do la pen kelong le pawe anutin handa plak ple anutin ta long la BJP a party mesen je BJP ideology mesen bgeni da pani study lo kedam tangan ingkan ke neta BJP along lege dogali congress along ne le bogajan le yud along general secretary ta nili claim dun lo hala da pen nili kedam tang ningkan suri inkoi ra truck 2026 aningkan si nili 2025 aningkan si nili bangala so a party ben congress a party ben chiu ben si BJP lo chipa ogdolo senior samson ing tisar ben si nitum party long chipe ogdon net pen nitum party fan claim lo kedam tangan ningkan ke nili to PS ke nili congress long do bomege congress block se ke hai sita bining nili tum BJP duglo bining BJP ni tum nili ble rem de sita to PS ke nili se hai der lo BJP se hai der lo nilai belum development belum sonten klepin mana he belum dalam tan MLA ta me BJP yang dia ada nilai BJP tu development tu kan beden ma mak kutia kawan kalau sana ni tak kecil BJP development claim kali lo claim pig lo ile tum nilai belum ke ili tum ye ma vedet ni gol pon ke develop lo te matha dam me lo ili tum aprang ke 2015-16 निकान के लिए तो सिलुनियन पे डॉक्टर केवला ना पाले दे जी पत 2 घंटा नहीं नॉन के आधा घंटा दा रंगले रोलो लापेन कोयला मती लोंग सिता में सेंट्रल स्कूल दा दोलो लापेन मार्केट कॉम्प्लेक्स दा दा पिबलो आमासी फैसिलिटीज बंग लोंग पिकलो दा नीले बालोंग तुम पेंडारल तुम हाई सेकेंडरी लोंग सिता दोलो तो वार्स दमे तुम नॉन के मिसेन लो प्रांतन का लिलो borpung tara pungara tu hanta to war pinai melang penceng lok me kote ilitu radak nili balongta joy ki pensi BJP a percentage misten pu lake 110% lake ne chini pe mekalo sita BJP atiket ki pia bank ke je amuka ni phanang pinangi polam kali
amukan pinangji palam kali gai ke rong rubalom ke dower rong rup kisung ke boy ke chini rong atum akiduk akisung akar I gopima nilibara akar I la chini be meka tum hansi ticket bang e pipon lo te misen po Ante nang ni pan social media no pinang ang tek long je nang ni kidu kela mate kisu piun I kapuson no pan kerap kapuson pinang ang chet han kasi no la son tak taksi trang ke bang gilang kanang la son ke tang chiyor bom lang ma mate ini la ke ing ton no lo lage ticket a true ben dagalilo party phan polam dagalilo sita bang phan kerap bang ke un an meng ke tun rap nahi sita la so ke rap along non ne rap pe na ko jak kong ba themu choji pute BJP party nei pugela da la da khan lo an su se ke rap na jak kong themu chot po ate BJP sarkar la ke ki duk ki sung aphan ke rap kan hong kang jin so a party bin no BJP ideology ateng pen langdam lo bolo te ki duk ke la aphan ke rap party bin no mati aposi kadok ka ve komane amien chi tok thek the da tum hong me ri a hem ri dam pen se me tu ala sing po pa ber chot se me ri dam po long dong la ta tok ve da long la mate hem so ta nong ke aprang congress a son ka li BJP party ke mesen na pen BJP party do si tu kar biang long sita me emprek ta long ni la hen lo kadok ka ve da chini la lo ke no ke alam ke Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me